Bapinyo ia ki kubor man lagas ni warklet ban subscribe ya kanai ka channel kana kicha. Kajing temu bantau sorkar da kiseng riulum kaba onlam khamat da ka parti UDP kala long tang hagijing pho sneu. Ha gajing shisha ladon gajing kermen ha kaba arngut KMLA na ka parti HSPDP kil aidak bakirman phai biang shagasem kabalai don lang ki parti kumga UDP VPP TMC Congress bat ka HSPDP ban yesong perkhat bantau sorkar da ka bakantai ya ka NPP bat ka BJP. Hagaba yaga nega jingtemu mantau sorkar dagi parti riulum bat banyo chief minister da ukhasi lagershan dagi paiba kari khasi jaintia berkaderu gajing kwa kapala slam bahajong paiba badaga jing kemi linti yaga parti UDP bakan long gum kahanmen manialam yakiwe pat ki parti hendre phause kala long pat da khongpong wak Hagaba kanega parti kabadan khatwei ngot ki MLA kala lek ban ai no yaga jingkarshan kabapura yaga parti NPP manthau sorkar rengkat bat ka PDF kabadan arngut ki MLA kabamut menta ka NPP kadang yo bor susu ban yalam nagaba kadan arpun rengut ki MLA ka BJP arngut HSPDP arngut ki kortong simet mat khatwei ngot naga UDP bat arngut naga PDF bat baro menta kilong saupusan ngot bat menta kalabiang bat klaim bor bah ya ka parti NPP bakan sanchar biang menta ka samoiru kumta ki bansyong hakal yang persya menta kin long ka parti VPP Congress bat TMC hakba kini ki parti persya ki badan satang khatsau ngot ki amale